dobar dan. Ja sam Tanja Šešum, psihoterapeut i homeopata. Dobrodošli u savjetovalište komunikacije. Danas ćemo govoriti o partnerskoj komunikaciji. Kao bračni i porodični terapeut, odgovorno tvrdim da ne postoji par sa kojim sam razgovarala, a da se nismo dotakli komunikacijskih veština. Partnerska komunikacija je nešto što je vezivno tkivo kvalitetnog partnerskog odnosa u svakom braku ili partnerstvu. Osoba od koje sam ja i lično i kao partner i kao bračni i porodični terapeut najviše naučila je istraživač komunikacionih veština Andrew Walrus. Njegova istraživanja pozitivnih pravila partnerske komunikacije su danas svetski poznata i pre nego što vam budem rekla nešto malo o pravilima, potrebno je da se upoznamo sa takozvanim nepoštenim tehnikama komuniciranja u partnerstvu. Walrus ističe 10 osnovnih poremećaja partnerske komunikacije i to su sitničarenje, neuočavanje pozitivnog kod partnera, nejasno i neodređeno govorenje, neprihvatanje različitosti u mišljenju ili netolerisanje različitosti, neprovereno zaključivanje, negiranje vlastitih, a vidljivih emocionalnih stanja i emocija, izbjegavanje diskusija i razgovora zbog mogućnosti ulaženja u konflikt, vređanje ili etiketiranje partnera, razni načini zbunjivanja, pričanje međusobno kontradiktornih stvari ili činjenica, okrivljavanje ili suptilno nabacivanje osjećanja krivice partnera. Sitničarenje u razgovoru podrazumeva ono što bi se u narodu nazvalo traženje dlake u jajetu, kada ne obraćamo pažnju na suštinu partnerske poruke, nego sitničavo tražimo greške u detaljima ili obraćamo pažnju na nevažne sitnice umesto na osnovnu poruku. Neuočavanje pozitivnog se pre svega odnosi na fokusiranje na negativne sadržaje partnerske poruke. Neprihvatanje različitosti u partnerskom mišljenju ili generalno različitosti u ponašanju znači da svaku razliku u mišljenju, osjećanju mi doživljavamo kao napad ili ugrožavajuću informaciju, a ne samo njegov subjektivni stav.